Igongona-inĩ rĩa kũrugũria ceceni ya mbere ya iganda mwena wa Dongo Kundu kaunti-inĩ ya Mombatha, niho President William Ruto ahithũrĩtie mũbango wa thirikari wa kũharũrũkia thogora wa ngaci ya kũruga itemi-inĩ rĩa kũhoroheria Akenya mũrigo wa mũtũrĩre. Yale maidara yote ya serikali pamoja na shule zetu kufikia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali. Badala ya kutumia kuni kwa upishi, watakuwa wanatumia gas. Ceceni ya iganda ya Dongo Kundu ituĩkĩte kĩgucĩrĩrio gĩa kambuni ya gũthondeka na gũtambia gasi ya taifa kuma bũrũri-inĩ wa Tanzania, ĩrĩa gwaka kĩganda kĩerũ gĩa ciringi birioni 16, na kĩo gĩkĩ gĩturanĩirwo na itanya rĩa thirikari rĩa kweheria magoti mamwe ma gasi kwĩrĩgĩrĩirwo gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa Akenya nĩ gĩkweherio ũkombo-inĩ wa gũtogererwo nĩ ngũ. Tupate kila boma katika hapa pwani na nchi ya Kenya, kila mama ako na mtungi wake wa gasi ya kupikia. Tutaregeza heshima ya watu wetu. Nitahakikisha kwamba hawa wawekezaji wote, kazi ya kwanza itapewa watu wa hapa katika eneo la Dongo Kundu. Na nitoe ilani pia, kuna watu wengine kutoka nje ya hapa wamekuwa sasa ndio wataalamu wa hapa. Kuna jamaa mwingine anajiita yeye ndio chairman ya wavuvi, na mimi namjua jamani wa pale kwetu Murang'a, na hapo kwao ile maji wako nayo mingi ni maji ya karai. President anyitĩrĩire atĩ mũbango ũyũ wa gwaka ceceni cia iganda kaunti-inĩ nĩguo gũkorwo arĩ mũthingi mwerũ wa ũkũria matũũra-inĩ. Thirikari ĩkũhe o kaunti ciringi mirioni 100, nacio kaunti ciongerere kĩgĩna gĩkĩ na cirute mĩgũnda ya tabarĩra ici, mũbango ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũtirihĩtwo mweri-inĩ wa 6. Wakinyanĩra na njĩra ĩrĩa ũbangĩirwo, mũbango ũyũ ũrĩ na ũhoti wa gũthondeka mawĩra 2,000 harĩ o kaunti kũringana na ministry ya iganda. Kĩota gĩkĩ na meciria ta maya, President namba 2 ya Kenya Kwanza maugĩte atĩ nĩmo maũndũ marĩa mekwarahũra ũtonga wa bũrũri handũ ha mahahũra na mĩkana ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩna ũhoti wa gũthararia rĩera rĩa wonjoria. I am now dealing with the cost of living, and we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons because they have none to give. Hawa watu ya maandamano hapana usia huyu rais wetu uoga. Unajua wale walikuwa na usiwa uoga ni wale watoto ya Serarak. Huyu ni chuma ya zamani. Si ni chuma ya zamani? Wasiusie rais wetu uoga. Walikuwa kwa debe akawaweka chini. Walikuwa na system, walikuwa na deep state, walikuwa na machief akawaweka chini. Sasa hawana chochote, watawezana na huyu rais? Kwa hivyo sisi tukimwambia, tunamwambia vizuri, wewe kama baba wa taifa, hapa tengeneza, hapa tengeneza, hapa tengeneza. Na baada ya hapo, unajua hii malumbano ya kisiasa huwa tunalumbana, lakini kuna pale unataka kuniambia hawapigiani simu wakazungumza. Irifotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.